I veliki pozdrav ljudi, vas puno prošao Games, kao što sam, znači dugo smo igrali Minecraft. Vidite ovo, ljudi, vidite ovo, da, napravili smo ulaz u Nether portal, da, danas opet igram s vanima, ne zatvori vrata. A koje je to kući? U, to je si napravi. Ljudi, ja se bojim ući. Ajmo u Nether! Building terrain. Znači ljudi, sad je dan, mi snimam po danu, idemo. Se očitalo. Da, dan. Sam ja tu. Sad ću, nemoj nigdje. Ljudi. Soul Sand. Magma Cube. Ti si. Idem na Magma. Nemoj. Da. Gdje je Gast? Napada me. Domo, napada me. Di, ja ću bjegat. O, Bedro. Evo ga, uništio sam u jednu malu verziju. Ja sam idem. To nije ti to. Kao istina previše. Ubijaj! Idem da ja daj na kamena. Moj. Ostaj meni. Idem pomašati. Tu Gast. Ne. Vidio sam ga. Zombi pigmene, ne diraj. Zašto? Eno tamo dolje jedan. Zašto ga ne dira? Evo, pogodio sam se. Će onda svi napast. Ja ga pogodio. Prijelom. Sad pripremi se za fight. Najveći pad. I on dolazi. Ne samo jedan. Nego? Pa 20. Pogodio sam vođu. Ti si, ja ne, tebe će naći. Neće mene. Imamo iste stvari, pa neće služiti. Ivane. Jade. Di je? Trenutno, nemam pojma, ja idem na sigurno. Eno ga tamo, vidi ga. Idemo ih ubijat. Za mnom. Sam se pusti, dovoljno zada. Eno ga gore, Jan. Ma evo ga tu jedan. Možete dobijemo dijamantski mač. Ovaj zlatni. Evo ga. Mene napada. Gotov je. Kuplje gljive za supu. Kako kaže Srbijan. Jesi ti upravo mene pogodio? Ona strijeli. Nisam. Evo ih još ide. Ja kupim ja ovdje kupim. Ja bježim. Iz portala. U portal. O daj. Eno ga. Di si? Ja se fajtam za gasom. Znači, ja se i ovo će sve eksplodirat. Ja sam zapalio sa flintom stilom. Di je Gast? Gdje je Gast? Sad sam ga ubio. Idi, ja bježi. Kupi ovo. Eto ljudi, bili su... Što je to? Soul Sand. Ja sam inače zelo... Netherrack. Rok. Netherrack. Znači da je ponizim. Ja se to pogledali. Skupimo Soul Sand, to samo treba Wither Skull na konju. Ajmo ljudi, znači bili su u Netheru. Sad gledamo gdje smo se spona. Znači ljudi, predor. Zašto me još nije... Došli si, izlazi. Brzo. Nisam došao. Jesi. Oh,
Meni malo šteka. Evo ga, izašao. Evo, nemoj, sad ću i ja. Jesi? Ja ću te reći. Jesam, ajde otvori. Pa to je ono. Evo sad ću, nemoj. Eno me. Evo, ajde, stvorio se, ajde. Ja sam sakupio neke kane, neka za meni. Gabu. Moramo spati s Blazom. Da bi dobili ono veste. Ne, di si sad? Samo Creeper! To je noć. Nemam pojma, odakle je došao. Di? Vidi. Creeper. Znači, ja imam neki... Gledam vas, ha 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 ha. Ja sam. Ajde ljudi, znači idemo na izvednicu. Znači, ja sam napravio parkour mapu. Da. Za 6 levela. Eto. Ali sam je izbrisao. Zbog eksplozija creepera koji me stalno slijede. Ne znam šta ti. Čekaj, di si Ivan? U našoj tađi kući. Stim se creepera. Si dovršio? Dovršeno. Nije. Uvijek. Ti si još prošlu epizodu dovršio. No. Da. Znaš nakon nam je epizoda propala. Ja sam se malo pogubio. Kako ti kuću priđe da sam napravio? Dobro, ja. Ček, Domo, jel vidiš ona isto što i ja? Je ona buna? Di? Da. Ja te do njega! Uzme nešto dobro. Slično nešto smo nam pričali o mapi. Da bunjari iskriju nezamislivo blago. Ja ovdje moram doći do bunjara. Ako mi bude neki česti. I došli sam do bunjara. Vidi ovo. And you again lie? Vidi. Na, ništa ne napravio. 52 emeralda! Ja sam bogat čovjek. I ja sam stavio tamo u pomoć. A te meni emerald. Začarati mač. Moram napraviti Daniel, što prije. Ajde idi mi začaraj mač. Nažalost nemamo irona. Po mogućnosti ćemo ga koristiti. Opet sam pao, di si? Čekaj, ostani tu. Evo ljudi, ja ne znam. Me začarala. Znači ima da ubijem. Ne da bi mi uspjeti. Ivane, di si? Nešto sam dobro da vidim. Vidim, to ostani tu i sad ću ti doći pomoć. Ajde mi ove stvari. Večer i... Čega na, kak je napis? Imam sporost. Nemoj da čekam. Vidi uđer, čekaj ti. Nema, ostani, čekaj na. 3 creepera! Nisi mi dao napita. Ubija me creeper! Trojica puknula i svidio. Di si? Tam baru! Dole sam baru! Ali ga ne mogu pokupiti baru. O kako nas napadaju creeperi? A?
Ja ću baciti barut. Evo još dolazi! Dis. Pa ubijaju me! O, kakav urota! E šta ima u bunaru? A pogledaj. Jesi uzeo si emerald? Što sam vidio? Pa za? Je, imamo i zlata. Jesi došao? A? I? Jesi bio u čestu? Da. Ja ne znam. Creeper! Ti umro. Haha, nisam umro, me odbacio. Di si? Evo me na drugoj strani, vidio tako je me odbacio. Eto da sam je on creeper. Što mene napade, šta nema od tebe? Wow, vidio kolika je ta soba zapravo, doma. Ha? Ovo nije loše. Oj, tu da pet malo vladi. Daj mi u škrinju mi ostavi malo. Ja, da. Ido, makni mi se. Au! Sada najviše. Nije jedino. Aaa! Nije iron, nije to jedino što sam našao u čestu. Gdje mi emerald? Znaš što sam našao? Ostavio sam ti. Što sam našao. Di si da čekaj? Ja našao to čestu. Mogu sad stvarati creepere. Ali ne znam, kada ih privlači. Eno još jedan. Vodi. Aaaa! Ova nisam stvorio. Aaaa! Stvorio sam dva creepera. Jesi to ubio? Skoro. Headshot. Bilo, ide strijela na Kako sam mene. dobio još dva? Pogodio. Aaaa! Vidio ovo. Uuu. Ti mrtav. Skoro zombi me napada. Ovo je najbolj. Kako je bilo konke? Da, rupa sam nešto. I smrtav. Skoro. Još mene prate. Ivane, spašavaj me. Ja sam zvoni. Kukavica jedna. Podbacilo me. Ivane. Sad se vrati. Mrtvi. Zadovoljan. Da. Da mene samo odbaci. Eno još jedan tamo. Nisam ja otvorio. Gdje čekaj da ja malo jedem da preživim. Ovo je zim, kad vodiš više creepera, ovaj jedan ubije ostale. Creeper. Dobo, creeper je kod tebe. Ali uskoro mrtav. Headshot. Se, ubit. Headshot sam. Gdje čekaj, imaš šta hrane, nemoj nikog sad stvarat. Eno ga Robin Hood. Sunjik, idu ovo domo. Ljudi, idemo ubijati Robin Hooda. Znači, od traja što? Imam dosta baruta za tijem. Ja to isto. Pratim se dosta. I sve da kupi. Znači ti izgledam smetnja i headshot! I ljudi, to je bilo to od ove epizode. Bok!